Now back to ye nuan mo a ewo Oboasi. Enu am kemese sesu biem. Yes remo. Empani se kom de wa yemfa yensam yenu endidi. Baby am kwa nyese eya asase prantamo eya anya asase ye da ho no mu a yeto na jeje mu. Enti yeto fence e de afa ho no. Eyo bi japade eye no kure ekom de ye no kure ya asase so e na god ni wo ade ti no ho timba ya mamu e be fe god ko na ye nya bi eni eye no kure. But can who say the same man out mu a opese emra bo ho ban no emra kro na ebo sa ho no so ho ban ye fa nhye nya adwuma na ye nyai omuntweba dabi emra bi ni ba bia se omuntwa concession fa matemamfo na emra ne simple efihia miensa achi o se omujai concession o maye so adwuma na o mfi so mu yusu biem no e de ma minerals commission and now receive it on behalf of the central government. Na abanji a aban so okay se na asase we so nti no ebi Oboasi man e mabu na mpese me man no mo yesai mu nche mu akuako ne eche mo we fafa we afa na ekọ yemfa kaka bensem enko obi fie kofa na japade azumi se e mabu ya mo kodum wo te fie e na oyire na mo antwa masomdwe na obi ti Oboasi no so aba se e komte no ade ti na wo to no ma wo didi no obeto ahye so how will you feel? Ube feel say